Vodimo se u jednu bajkovitu i romantičnu šetnju, jednim predivnim parkom i danas ću vam otkriti u ovom videu u kakvoj su vezi horor film Vrisak i jedno poljoprivredno imanje na jugu Norveške na moru Oslofjorda. Ćao svima, ja sam Kristina i dobrodošli na moj kanal. Današnji video će biti malo drugačiji video nego što ste navikli da gledate na mom kanalu. Vodimo se u jednu bajkovitu i romantičnu šetnju, jednim predivnim parkom koji se nalazi na jednom poljoprivrednom imanju u vlasništvu jednog od bogatijih ljudi u Norveškoj. Danas je 31. oktobar i Halloween i ovih dana ovdje u Norveškoj je na svakom ćošku bilo moguće vidjeti onu kultnu masku Vrisak iz istoimenog horor filma Vrisak. Ako niste gledali film, sigurno ste vidjeli tu masku i znate na šta mislim. I danas ću vam otkriti u ovom videu u kakvoj su vezi horor film Vrisak i jedno poljoprivredno imanje na jugu Norveške na moru Oslofjorda. Želim u ovom videu da vam dočaram makar delić te bajkovite atmosfere koju smo Nina i ja doživjeli obilazeći ovaj park. Nina je moja 6-godišnja ćerka i na njenom ovom jesenjem raspustu smo iskoristili jedan dan bez kiše i otišle u obilazak parka koji se nalazi na imanju Ramegård. Taj park je veoma rijetko otvoren za javnost jer u njemu živi vlasnik tog imanja i mi smo iskoristile tu priliku kada je bio otvoren i bili smo privilegovane da smo bile jedine sa vodičem i provele smo 2 sata same sa vodičem u tom parku i uživale smo. Nadam se da ćete uživati u ovom videu kao što smo nas dve uživali i saznati neke interesantne stvari poput u kakvoj je vezi kultni film i maska Vrisak sa jednim imanjem, poljoprivrednim imanjem, farmom u Norveškoj. I evo nas na putu ka imanju. Imanje se nalazi 40 km južno od Osla. Evo ovo je izlaz sa autoputa i imanje se nalazi u mjestu Vicen, evo možete vidjeti Vicen, a Rame se zove imanje samo. Vicen se nalazi na obali mora, to jest na obali Oslofjorda i imanje također ima izlaz na more. Na samom imanju se nalaze dosta različitog sadržaja i stvari. Između ostalog, oni ekološki uzgajaju povrće, voće i meso. I ovo imanje je možda 15-20 minuta od mjesta u kome ja živim i zbog toga često odlazimo tamo. Ne samo zbog kulturne ponude koju inače imaju, već odemo i da kupimo nekad povrće i meso, popijemo kafu, prošetamo. Do imanja je moguće doći na 2 načina. Ovo sada vozimo direktno na imanje i skreće se pre obale. Ima put koji vodi na imanje i parking od... Evo tu smo skrenuli, vidite put nije nešto, sad prestaje čak i da bude asfaltiran. I tu se može doći direktno na imanje i ostaviti auto. Također se može otići do Vicena, mjesta na obali, parkiram nekad pored plaže i onda kroz šumu, pored mora, ima jedno pola sata šetnje do ovog imanja. To može samo peške da se dođe na taj način, ali je predivna šetnja. Znači kad šetate kroz šumu, pored mora. A ovo je prilaz kad dođem autom sa parkinga direktno na imanje. Vidjeli ste, još uvijek su radovi u toku. Ovo imanje se već nekoliko godina radovi su na njemu već dugi niz godina. Od skoro je uopšte otvoren za javnost, možda 1-2, a bilo je, naprimjer 2014. sam često išla, pa onda zatvoreno bilo. Nije bio kafić, restoran i ostali
ostale stvari, ali moglo je da se kupi povrće i meso. A sada kada su otvorili ovo levo, ova preslatka zgradica sa kupolom i travom na krovu, je restoran na ovom imanju. I u tom restoranu služe ekološku hranu, to jest hranu koju su oni sami ovdje uzgojili na ovom imanju, meso, povrće. Ovo sa desne strane je sada, to je hotel sa zastavom, to je novo izgrađen hotel koji je tek otvoren, a ovo sa desne strane ovdje je kafić i suvenirnica. Vlasnik ovog imanja, Peter Olsen, je brodovlasnik, to jest još njegovi roditelji su bili brodovlasnici, veoma bogati ljudi, jedni bogatijih u Norveškoj, i on i njegov brat su nasledili. I ovaj Peter je nasledio ovo imanje od svog oca kada je Peter imao 18 godina. I od tada on ulaže u ovo imanje, ima nekakav san u šta želi da pretvori ovo imanje. Na imanju, kao što ste vidjeli, se nalazi restoran, hotel novo sagrađeni, kafić, imaju tu i životinje, povrće uzgajaju i meso prodaju i razne stvari. Ali se i nalazi i taj predivan park u koji ću vas voditi danas. U tom parku je njegova kuća. Tu živi Peter Olsen, sad da li on tu živi stalno ili samo povremeno, ne znam. Uglavnom nalazi se na obali mora vikendica, to jest kuća od Edvarda Munka, najpoznatijeg norveškog slikara. I ovo je sada hotel. To ovo malo pokazujem. Munkova najpoznatija ili jedna od najpoznatijih slika je slika Vrisak. Tu sliku Vrisak on je naslikao u nekoliko varijanti i pastelnu varijantu je Peter Olsen nasledio od svojih roditelja. Jednu pozamašnu kolekciju od Edvarda Munka je nasledio i između ostalog tu sliku Vrisak. On se zalaže i želi da održi to sećanje na Edvarda Munka i ima, u stvari, posjeduje, na ovom imanju se nalazi i kuća Edvarda Munka u kojoj on živi od 1910. godine i proveo je tu do kraja svog života, do 1944. I tu je dosta svojih slika napravio također i te motive pored mora i svakodnevicu iz okoline Vicena i tako dalje. I evo, to je sada izložba Edvarda Munka, Munk na fjordu ili pored fjorda. To su neke njegove poznate slike. Kupač se zove ova slika koju sada vidite tu i tako dalje. Međutim, da bi Peter Olsen svoj san ostvario i ovo imanje napravio onako kao što želi da bude. Ovdje je sada ulaz u tu galeriju, ali ovdje su bili radnici, nešto su radili, nije bilo nikakve, nije mogla se kupi karta da se vidi neka izložba, nešto su radili taj dan. A ono što je interesantno, sad ću vam pokazati muški toalet, kako je zanimljiv i interesantan. Tako da česme to na tom kamenu i ovdje se na prolaz, na senzor pali ova, da li sam to snimila, evo jesam tu, pali se kao taj vodopad. Zanimljivo, to je samo, mi je bila zanimljiva sitnica. Vidite, i u toaletu imaju lepe slike, vjerojatno nekih lokalnih umetnika. A ovo je samo ženski toalet, eto, interesantne su bile ove slike koje se nalaze i u njemu. I evo, sada je to suvenirnica sa nekim suvenirima, sa Munkovim radovima. Evo, Edvard Munk. I evo, vidite tu Vrisak. Na kratko, samo to neki suveniri sa vriskom. Također u ovoj suvenirnici se prodaju stvari koje su tako ručno napravljene, koje su organske, ekološke i tako dalje.
Ima mnogo slatkih stvari. I tako prodaju te tako prirodne neke stvari i cveće. Oni tu koje tu uzgajaju na imanju. Evo imaju i neke lepe saksije. Meni su ova velika baš dopala. Vidite, tamo u pozadini imaju i krzna razna. I tako, zanimljivo je, skroz su slatke stvarčice i koje inače u Norveškoj ne mogu da se kupe, ne znam, svaki dan u prodavnici nekoj, nego nešto malo drugačije. Imaju i suvenire sa svojim ravne kao imanje. Evo, to je malo za Halloween. I da, kakve veze ima sada Halloween i vrisak? Već ste zaključili da je vrisak Munkova slika. A veza je ta da je u stvari ta maska bila inspirisana Munkovom slikom vrisak. Eto, Peter Olsen je nasledio tu sliku pastel, koju da bi ostvario san da od ovog imanja napravi ono što on želi, je prodao tu sliku 2012. godine za $120 miliona. I tada je to bila najskuplje ikada prodata slika na aukciji. Posle toga je neka Da Vincijeva slika prodata za više novca, ali tada je to bila najskuplje prodata slika ikada. I on je taj novac ulagao u ovo imanje. Eto. On ima jednostavno san da od ovog imanja napravi neki kulturni centar gdje će ljudi moći da dođu i da probaju tu lepu hranu, zdravu hranu, da uživaju u kulturi. Ovdje se leti organizuju koncerti, predstave od prošlog leta. Je to počelo, tako da ja prošlog leta nisam bila ovdje, to sam propustila, ali sljedećeg leta neću sigurno propustiti i vodim vas u svakom slučaju na neki koncert ili predstavu na koju ja budem išla i vjerovatno će to više biti dostupno na Instagramu. Ali evo, ovdje su tu neke životinjice. Ovaj dan kada smo obilazile park, još nismo ušli u park, ovo sada smo još i na imanju, Nina i ja smo došle i uzeli smo ulaznice u 2 popodne da sa vodičem obiđemo park. Havlist Parken se zove, koji od tih posljednjih godina jednostavno nije često otvoren za javnost. I otvoren je za javnost uglavnom kada su neki koncerti i predstave. Ako uzmete kartu za koncert ili predstavu, možete da pogledate imanje. Inače, veoma retko se ima mogućnost da se vidi park. I bio je jesenji raspust i oni su dali par mogućnosti da se uzmu karte. Nina i ja smo uzeli jedan dan u 2 popodne. Evo tu ulazimo na imanje. I bile smo jedine sa vodičem. Imali smo tu privilegiju da 2 sata provedemo u parku same sa vodičem. I on kaže da se njemu to prvi put desilo. Evo, ovo je kuća Petera Olsena. Jer to su neke pomoćne kućice, zgradice. Dole je, možda će iz nekog drugog ugla snimiti. Malo mi je bilo neprijatno da snimam direktno kuću. Iako on ovaj dan nije bio tu, zbog toga su je otvorili za javnost. Ali pošto vodič nije mogao da nađe ključ od glavne kapije, ušli smo na tu neku sporednu kapiju i prolazili pored kuće, gdje inače u normalnim uslovima da je našao ključ, ne bismo prolazili tako blizu kuće. I onda sam ja to ispoštovala da baš ne snimam sada dvorište i samu kuću. Ali vidjet ćete kasnije iz nekih daljih uglova sam i snimila i kuću. Evo, sada krećemo u obilazak parka. Nina, moja 6-godišnja ćerka, je bila oduševljena i radoznala. Išla je sa vodičem ispred mene i samo mu je postavljala pitanja. A to što smo bile same je meni dalo mogućnost da snimim ove videe i da podelim sa vama ovo bajkovito mesto. Evo, vidite ovu kućicu sa kulom, to je kućica na drvetu za Peter Olsenove ćerke. On ima 2 ćerke, kaže vodič da su oni tu provode dosta vremena i uživaju i mogu misliti, vidite, vidi se more u pozadini odavde. Evo, ja sad snimam tu pogled dole na more. Prelepo je. A ovo je neka skulptura inspirisana azijskim.
I tu su neki kristali, kamenje poređano. Sa nekim Evo on kaže tu sa desne strane dole nedre rame, to je donji rame, to je Munkova kuća. I za nju također mogu da se kupe ulaznice i da se obiđe, ali isto rijetko leti uglavnom. Evo tu su neki kristali i kamenje koje je povezano sa, ne znam, kamenje koje ima samo u Norveškoj, kamenje koje ima u Aziji i park je prepun tako interesantnih i romantičnih kutaka, da kažem. I svaki je wow nekako. Vidjet ćete dalje. Evo ja sam fascinirana pogledom na more. I idemo dalje. U ovom mjestu Vicen, to je to mjesto u kome se nalazi ovo imanje, također živi i brat vlasnika ovog poljoprivrednog imanja, ali ne na ovom imanju, već na nekom drugom, koje nije ovako veliko i on jednostavno samo živi tu u Vicenu. Vicen je jedno predivno malo mjesto na obali koje je tako slatko i romantično i moje omiljeno mjesto ovdje u okolini gdje živim. Tako veoma rado dolazim od njega i provodim vrijeme na plaži njihovoj sa djecom ili bez. Djeca uživaju igrajući se u pesku bez obzira na vrijeme. Napolje obučem ih samo shodno vremenu i stvarno uživamo. Također ta šetnja pored mora kroz šumu do ovog imanja je nešto što stvarno umiruje i onako da čovjek može diše punim plućima. I evo sada sa lijeve strane je ta kućica na drvetu koja je tako slatka. Na mom Instagram profilu ima malo detaljnije i više, može da se vidi, jer kada snimam za YouTube moram da snimam telefonom vodoravno, a za Instagram uspravno i onda nisu isti snimci. Tako da ako želite više pogledate, ima na mom Instagram profilu u istaknuto. Evo je kuća, ovako je kuća. To je kuća od Petra Ulsena. A ovo ovdje je baštica i tako neki. Evo prolazimo dalje, idemo kroz park. Pogledajte, svaki ugao je tako lepo osmišljen, ima dosta skulptura. Taj zvuk vode kroz čitavo to vrijeme dok se hoda kroz park uvijek se čuje negdje neka voda. Vidjet ćete, ima puno vode. Fontanica, vodopada. Preslatko je. I da se vratim na Vicen, to mjesto na obali. Vicen je, vidjeli ste, udaljeno možda od autoputa 15-20 minuta i stvarno nema ništa u njemu. Ima možda, negdje sam našla informaciju, ima 350 kuća, to jest kuća u kojima ljudi žive stalno i 600 vikendica ili letnjih kuća. Jer je kao poznato norveško letovalište. I u Vicenu je snimana neka poznata serija Leto u Norveškoj, koju nisam gledala, ali sam čula da tu seriju zanimljiva je. Čula sam da je lepa i da odgledat će možda nekom prilikom, ali kuće u tom mjestu su stvarno idilične, prelepe. Sve imaju, sve su pored mora sa pogledom ili na obali. Divno je jedno mjesto, a potpuno izolovano, to sam da kažem, ono 15-20 minuta od autoputa i u tom mjestu nema ništa, nema prodavnica, nema kafić, ništa, jednostavno je samo mir i tišina i more, zvuk mora. Ima dosta, ovo je interesantna jedna skulptura, veoma smela skulptura koja na senzor, na prolaz se aktivira i prska vodu. I u Norveškoj je ta otvorenost veoma zastupljena i
česte su skulpture nagih ljudi. Oni su tako otvoreni prema nagom telu. Postoji čak u Oslu Vigeland Park gdje su sve skulpture nagih ljudi i dece. A ogroman je park i ima mnogo skulptura. Jedina skulptura koja je imao delo na sebi je sam umetnik napravio svoju skulpturu u kojoj je on obučen, a svi ostali nisu. Tako da to u Norveškoj ništa nije neobično ovako vidjeti ovako nešto. Ja mislim generalno u Skandinaviji da je to zastupljeno. I evo, pogledajte ovaj dio parka sa raznim motivima iz nekih legendi, iz istorije. Bogovi, boginje. I kada smo ovdje prišli, kako smo prilazili ovom jezercetu ili ovoj vodi, nama u susret su došla ova dva labuda. Evo, Nina trčala ka meni da mi pokaže neku biljku kako miriše. Ovaj vodič je pokazao, trljala je ruku u tu travu, zaboravila sam kako se zove. Ali ona je bila, vidi, uzela i pero od labuda. Oduševljena je bila, oduševljena generalno čitavim ovim danom. I ovaj park održava dva stalno zaposlena baštovana, ja mislim da oni čak tu žive i rade, i 5 povremeno zaposlenih. Ovo je toalet. Evo, vodič je pokazao Nini toalet, isto ona je bila ovako, mama dođi da vidiš, ono vikala dođi da vidiš toalet. Tako zanimljiv je toalet, kao poljski toalet, ali opet je nekako napravljen, vidite, zanimljivo. I rekli biste kao 120 miliona uloženo na imanje na kome je poljski toalet. Ali to je to što ovaj Peter Ulsen u stvari želi da zadrži taj neki, da kažem, starinski duh i da očuva tu romantičnost i sećanje na taj period, u stvari možda Munkovog vremena i nekog drugog vremena. Ne radi se o tome da on sad napravi, ne znam, super fancy toalet, već da se tu doživi nešto, eto, specijalno. Evo sada idemo dalje. I evo ovdje je biljka kivija. Vidite, rodila u Norveškoj, ovo je bio oktobar, kivi, nije još zreo naravno. I vodič nam je objasnio, to je ženska biljka, a evo ovdje pored je posađena muška biljka. I da bi kivi rodio i mogao da ima plod, mora da se posadi i muška i ženska biljka. A onda ženska rađa plod. I pogled, ovdje, ja ne znam na koju stranu se okrenem i gdje je da krenemo. Imamo vodiča pa nas on vodi, ali tu je isto moguće praviti tako neke događaje i mogu samo da zamislim kako bi ovdje romantično izgledala neka svadba. Možda ovdje sada nije snimljeno, ali na Instagramu možda će imati snimak gdje ima tamo opcija gdje imaju stolovi i jedna zatvorena prostorija. I ja sam stvarno pomislila, ne postoji, nisam vidjela ništa lepše i romantičnije za neko lepo, skromno venčanje. Evo sada prolazimo kroz dalje idemo. Pogledajte koliko mogućnosti ima da se skrene levo i desno. Ne znamo gdje ćemo pre. I ovaj zvuk vode je divan. I evo sada nastavljamo dalje. Idemo sada kroz jedan novi prolaz i sa uzbudjenjem iščekujemo šta će sad tamo da bude.
I evo šta je, dolazimo sa zadnje strane, backstage pozornice, letnje pozornice. I pošto mi smo sada došli sa neke druge strane, mi ulazimo sa te backstage strane na pozornicu. I tu se leti održavaju koncerti i predstave. I pogledajte kako je to divno. Ja sam sada da će da se okrene, da. Pogledajte ovu pozornicu. I mogu samo da zamislim kako je ovdje uveče kada je onako sumrak, pošto u Norveškoj leti nikada nije skroz mrak. U sumrak vjerojatno ovdje upale dosta sveća i jedva čekam sljedeće leto da doživim ovu pozornicu, to je da doživim nešto na ovoj pozornici. I naravno preneću vam moje utiske i atmosferu onoliko koliko je moguće preneti nekim video snimkom. On nam sada tu objašnjava, inspiracija je Šekspirova statua. I sada prolazimo dalje, naravno, ovdje sada skroz nešto novo, drugačije. Izlazimo sa pozornice i dolazimo opet u neku vodu, zvuk vode. Tu je skulptura Boga mora. Mislim da ću proći da snimim. Ali pogledajte, zamislite klupice tu. Kada sam ja ovdje bila prvi put, 2013. 14. ne mogu da se sjetim, bila sam nekoliko puta i mogli su da se kupe karte i da se uđe unutra i da se provede neko vrijeme unutra, mislim bez nekog velikog ograničenja, kao ako radi park, ne znam, od 10 do 6, kupiš kartu i uđeš i budeš unutra. Sad bez nekog, nije bio vodič i bilo je drugačije, jednostavno koncept, drugačije organizovano i bilo je također lijepo da te uđete unutra i jednostavno za svoju dušu idete gdje god želite, gdje vam je zanimljivo. Mada ovako sa vodičem, gdje smo stvarno same nas sve bile, je potpuno drugi doživljaj gdje on nama objašnjava i priča neke zanimljive stvari. I vodi nas sa nekim smislom nas vodi kroz park. Tenk om de plutselig begynte å leve nå. Det hadde vært spennende. Jo, fordi de er ganske gamle, og da gror det litt sånn på dem. Nina je oduševljena, postavlja pitanje, dobija odgovore. Evo sada smo dole gdje su labudovi sa gornje strane. Snimam i sada prolazimo kroz ključaonicu. Pogledajte, to je slatko. Evo, kroz ključaonicu i u neki potpuno drugačiji novi kutak ulazimo. Voda je svuda. I sada se već približavamo kući. Evo vidite tu. I evo vidite i ovu kućnicu na drvetu na kojoj su bile njegove ćerke kada su bile male. I kaže, vodič unutra ima dosta knjiga i kaže, Nini, ja zamisli unutra da piješ kakao onako kad je napolju malo neko vrijeme, tmurno i čitaš knjigu. A zar nije hladno? Tako da, to što je on rekao kao da je napolju malo vrijeme, tmurno, to te napravi onako malo uzbudljivu atmosferu, ali se njoj učinilo da bi joj bilo hladno ako bi bila po takvom vremenu u kućici na drvetu. Mada naravno da je oduševljena i ko nije. Evo, ja u mojim 40 bih voljela da imam kućicu na drvetu. Evo, to je dvorište. I tu je kuća. I oni imaju i baštu, oni imaju u tom dvorištu u svom baštu. I ovo je biljka artičoke. Eto, ja sam ovaj prvi put u životu vidjela kako izgleda artičoka.
tu imaju jagode, artičoka i tako razne neke biljke. I stvarno se vidi da ovaj park da je održavan besprekorno, da se non stop radi. I evo za kraj mi smo došli, prvo vratili se na imanje, tamo ispred restorana, hotela i tu su pekli pinebröd ili hleb na ražnjiću. Jednostavno testo hleba ovako obavio oko ražnjića i deca peku na vatri. Vidite, taj čovjek tu što priča sa lično, to je jedan novinar iz lokalnih novina i on je pitao Ninu i mene da nas slika i pitao nas je par pitanja i mi smo posle par dana izašli u lokalnim novinama, Nina i ja. Tako da nam je dan bio kompletan. Nadam se da će Nini ostati ovaj dan u sećanju i da će se rado sećati ovog dana. Evo tu isto ispred restorana prodaju i povrće, a ovo je to mesto Vicen o kome sam pričala, koje je kao centar ovog malog mestašteta je u stvari tu pored obale. Vidite, ljudi dolaze tu bez obzira na vrijeme, ponesu stolice, peku roštilj. Ima tu dosta, vidite, skulptura raznih. Vidite, tamo čitav park je puno skulptura. Tu iznad negdje živi i brat od ovog Petera Olsena. Ovo je sto na kome sam ja stavila svoju kafu i vodu i Nininu. I tako ovdje su uglavnom sve kuće pored mora i veoma su velike cene ovih kuća. Eto, uživajte u zvuku mora i nadam se da sam vam prenijela makar delić atmosfere i da ste uživali makar malo kao što jesmo Nina i ja. Vidimo se brzo. Pozdrav!